Ngathi ngifonele umkhulu wami ngimtshele ngendalo umfati wabhuti inkosi yami. Naloku aluya lo mfana kithi nje but akunandzaba. Angimthandisisi nje sengendela bhuti. Mkhula wami. Unjani esikoni? Hayi saphila kanjani bantwana? Yebo, mina ngiyalo khona siyabonga, siyabonga. Ngiva bathi bambonile lapha abhema hleti naloko emaphara kwalapha. Awumnake lo mfana. Ngoba utasigwaza phela. Hayi yebo, wena yathi ukuthi ngufonelelani. Ngifuna ukukutshela phela uyayibona mosile lamafutha lamancane lawa la ngu-50 rand. Kune special esipake ke sisi ngutshele. Ukhipha 100 rand utfola 2. Yebo bathi uthenga manje utfola 1 for free. 100 rand wakho nje. Yebo but hayi ngiyabonga mkhula wami Mr. ukhuluma. Kufuna sihambe sewatapuna phela sewathenga. Uvusele bantwana. Okay mkhula wami. Bye bye. Hey futhi. Uyeva nje ukuthi imphaka. Imphaka watitfolela nje lapha kulo bhuti wami. Angimthandi nje impela. Ngoba ungigangela lo mfana kithi inkosi yami swaba siyinga nje. Lokungatheni. Ngicube ngiclean nalibala lami inkosi yami ngoba phela vele kukami lapha. Hey makhelwane. Hey Makhi. Kunjani? Hey. Ikhona emakhelwane. Buya. Awusangitsheli makhelwane ngoba Gijima utekimi, gijima. uthini manje? Nathi naqala ngakuphi? Yini manje makhelwane? Igenge, bantu babami. Phela ngagcina ukuthi ufuna kubatshela utawushiya lolu khohliwe. Wamisa njani vele? Uyangati musi. Uyangati kanini ngibani mina? Ngingibani? Hayi. Lalela ke lokucocela. Ngababhala ke maletha. Ngababhaleni. Ngabanika bonke. Okay ke liphara ke lona litikhiphile vele lithitelo nemandla libasebenzisa. Wena bolisukela ngani ebonini? Hayi lithitelo libasebenzisa inkosi yami. Ngani uyakwati vela kugezi nje ke? Phela mina ngathi ngani? Uyakubona hey. Okay fine kona kunako leliphunga lokuthi sekufikile enzaweni uyeva ukuthi sekukhona. Mara bengathi ngani mina? Yemakhelwane. Lalela. Yambona Yebo. lona bantwana la bangagcini. Bathi ukwatile. Ukwatiswe yini manje? Bathi ukwatela ukuthi thina besimhleba sethi thina wende baby shower bathi ukhiphele sisi ngithunyanyiswe ngithi. Hayibo. Cabanga nje umfu angaze akhiphe sisakhiphishise nje ukuthi bekamoshe manje. Uwamoshile muzi. Ene lokunyenisa ukuthi leli bhavu lithathaphi ulibeke kuphi lapha endlini ngoba phela kude kude nalesikhala lapha belibekwe kuphi leli bhavu ngizama lokhu understand nje angiva lutho. Manje kuthi iteni ke lokwendvodza kwakhe ngoba phela Lalela ke indvodza kuningi kunanaku lokonze kwalolo lomunye lo ngala. Muphi ke lo? Ngukhanza kuzacile Shaya kuyafa. ngale sikinyana lebantwana. Emadvolo indvo le ngiyambuta mina ngithena babe why utela kamunje nawufake ngidawutsini. Utawuhlanda ngalo mntwakakho. Uthi ke lelishende lakhe belimshiyele emabhanisi la 3 ukuthi adlise nalaba. Cabanga nje indvodza yonke ibabysitile. Igazelo ke bantwana. Lo kunye phela lokunenhloko lenkulu vele kona kusitebhu nje kuyalwa lo kumnyama lo kuncane. Kusitebhu na akuthiveke nje ngiyabuta ngithi phela lo usengamphakamisa lo baba because ustepfather yena futhi uyakujabulela ukuthi ustepfather. Mara invo lekhona uthi ke dini nje tinzabatakami
futhi-ke beyangati nakuthi stepfather of 9 futhi yena wathi kuthi u-stepfather of 2 ngathi 4 nangifika mina ngiyabhilita angati phela mina ngathi kuthi Konke la bantwana kuhamba nyalo vele namuhla sekwaqanjala manga yabona athen mina nje lo myeni wami wangitshela kahle nje ukuthi unabo bantwana nami ngamtshela ukuthi nginabo bami laba 18 yabo kwangabe inkinga naloku nje sebadukanela ivele angibadi nje yabona but ngamtshele maciniso ukuthi mina nginabo abantwana vele ngathi italela ngemncane because vele abafana bengitigijimisela yabo manje le genge namhla seyinemanga akusiwe manga umfihlela njani nje umuntu ukuthi unebantwana laba 9 kuhlazo kuphi akusihlazo makhelwane phela ngisikuyabhivida umuthi hayi ibhilidi lemvele namne ngifike mina lapha ngiyakhuluma mina phela ngathi sengathi ngikhulumela futhi kanti phela ngikuthanzi nalokuhleba makhelwane manje angikuthanzi imbamba phela lokuhleba uyathi nje lo muntu nangabe nje besekatha thola umuntu hayi utangicolela umfana abantu nkosi yami ngangingadi mina bengicanga ukuthi bakhulumile ene bengiyele emantami mina yabo manje bavumile makhelwane utayishaya kule bavumile ukhomelana nekuvuma phela ngithi kamla nangithi akube so okay fine bathi kufuna bacela i-meeting yabo cabanga nje seticela i-meeting licela mina bathi-ke ngibahloniphile ngithi asiyibambeni umhlangano ngifuna ukuva ukuthi bathini because layo sendakhona kubatshela bonke yabo batshele bonke ukuthi inyalo lishintsho likanjena sebahlangene because inyalo lokuthi ngihamba ngiyangena lokweliphata kwangishiya-ke wona ngisele ngikhamisile ngiyi-1 kwangishiya kona kwathi ufuna kulala kona ngoba phela kwathi kulala loya-ke naye wangitshela ukuthi nawe uzivakashi lona lekufuna ngikhulume naye ngilona lo labathi udecide kukhipha sisingalokuthi thina unyenisa ukuthi sinihlebile sathi umushe manje umhleba yini noma ukukhuluma sikhuluma angekho akusiyifault yethu ukuthi beyangekho hawu uyibonini yadlalwa ngathi beyangekho yena ifault ikuye ukuthi yena bekangekho thina nasikhuluma ngayo and besingeke silinze yena thina azabuyele emafemini bese sizokhuluma sine sithi thanzana kangaka indzaba sesitawulinza umuntu nje khona okay mina angisiye lo muntu lethi thanza kwalethi indzaba yena angithanzi nayo kuhleba makhelwane ene angikuthanzi imbamba phela ungafika ukuthi ngiyati lokuthi loya bathi wadlisa le ndoda yakhe kana ngikwadi naloko mina yabo ungafika ukuthi ngiyakwadi naloko the way ngakuthanzi ukuhleba ngakho aphi makhelwane mani lokuchazela ubona le basendoda kwayibulala kathini ngingahlali nje egqokeni isikhindi le ehlekugcoke isikhindi sisimbhebhenene nje bathi siyinga wathi loyela yena nje ufana nalo bhuti wami lowabulawa ngilo mkhula wami lovamise kufika lana entungazi ukuthi uyasithanda anufuna le mali yabhuti wami unginyanyisa kabi naye loya unginyanyisa kabi kuze ungafika ukuthi akayigibeli imfene kanjani ungafika ukuthi akayigibeli imfene naye phela wathi bulalela lo bhuti wami lo bhuti wami lona lengimela mako uyambona lo vamise kufika la lo hamba ngale moto lenkulu imali yabhuti wami leyo and thina nazo sifuna ukuthi bhuti asipheketele edolobheni phela ukhombulene nakuqala akafuni hey indvodza yami ikhathele esikoni imali yendvodza imali yabhuti wami leyo imali yabhuti wami leyo bathi ngambamba lawo balinye hayi abalinye emakhelwane athi ngiqhubeke bengisafuna ukuthangelana libala phela ngithi uyadika indzaba le ngingakutsheli yona ngiyakuva nje phela ukusho phela ngizabatala abantu ukuthi bani unjani lapha emakhelwane la ungabatshela ngiyambona mduduzi lo wami lo egcina ngiyakuva phela uphela kuyifaka le ukuthi bantu basibatshele emaqiniso akasiwa lapha hayi wena ngakutshela mina ukuthi le timbo leti wena songishiya njani ngendzaba leshisa so wabani wena makhelwane ndakubona nkosi yami sengivila phana lokuchubeka ngikline nje hayi athi indzaba tiphela
Man, nasihlebe nazi esingumakhelwane. Kwente njani Pharanzini akungenwa ngani endlini kulalwe? Wena. Akungena ulelelene, awungeni ngani endlini. Sawuhlola kuvula sivalo nje ungena endlini. Kwente njani? Ejama. Unjani? Sahlumekile. Yeah. Alright. Ngilambile manje Ngijwayela kabi. Ungijwayela nje kabi. Nalipharanali. Awuyingani kuyosebenza. Ngihlala ngikutshela everyday ukuthi ahambe ufuna umsebenzi. Usebenza kuphi? Usebenza ukuhlala la endlini. Shothi kahle usebenza ngichafade ikhompyutha phela usebenzela endlini ufundzile. Chafada lamakhompyutha. Wonke umuntu osebenza ukutshela wena ukuthi uyasebenza. Usebenza. Ngiyasebenza. Lalela. Ngivile bathi sivumsindvo la itolo. Sivumsindvo la itolo. And I'm sure bekunguwe labo bambala abantu ababantu inkunzi. Utasibophisa. Ngoba utathi sifuyeta igebengu phela la khaya. Ngabo 3 ekseni kunemsindvo la. Wena ubamba inkunzi ubamba abantu bebantu. Wonke malanga nje. Wena ubonga ukuthi abebi nje la kakhulu. Nale khala kakhulu netinto. Man. Nangisho kungiphakela. Man. Umfana udzinga ifoni. Ungakhona ngizamela. Phela ngifakela ngani ngishilo ngathi ngiphakele. Ngase sikhuluma indzaba le khona nawe nje lena bengani. Hayi phela ngidakuphakela. Uthola uthi ngibone. Ungiyamba nami esikoleni bathi bafunza badzinga iPhone ngoba akakhona ukuresearcha ngalamanye amafoni. Bathi bafuna le phone engathi ine ikahle le. Ngiyo le nayibona. Wena ufuna mali but ngakuphakela le plate phela. Because uyidzinga le phone yakho ukuresearcha. Yeah. Ngiphakela onke malanga. Njalo nje ngifika kwengathi ngilambile ngiphakela wena. Okay, asendeswa angikuphakele 2 weeks ke. Because tabe sephele because le phone akusiyele edula kakhulu. La siyarenta into yakho tiyavuta ukhuluma kakhulu utshela ngema baby shower nyalo ngunika liqinga umfana yakho batamcoshe esikolweni awufuni ukungiphakela. Cha kodwa phela kude imali. Angithi uyathi ukuthi imali kufuna ithathele abantu bamixe esikolweni kunake awujama. Hawu. Namhlugezile awunuki. Awunuki kakhulu ngakubona eva. Asine namhla eJanuary khohliwe yini. Phara bye bye.